Evo, danas ću vam pokazat uspon na Imber sa južne strane. Bog te Jariću, koji uspon? A pogledaj iza sebe. Sve se isplati radi ovog pogleda. Došao sam s snijega na nesnijeg. A di ste vi, a di ste vi? Evo da vidimo šta tu ima skriveno. Evo. Luk smo nabavili i sir, neki francuski cure nam dale. Ovdje je uvijek brutala doći. četvrtoga, nedjelja, 4. mikroavalanč. Lagano Imber day today. Penjemo se na Imber, tamo onaj procip gdje je šumica. Malo će biti bike and hike, a dole će biti HC. Idemo pogledati u kakvom je stanju staza, jer se za 10 dana vozi Kršna liga, 9. kolo, Imber. Samo za najhrabrije. Ali prvo Pekar. Šta god još? Moramo nešto izist gore na Imberu, kobasica u ruksaku. Evo tamo idemo, penjemo se do sela cestom, strmom i onda hike and bike. Živim život da se oporavim. Šta je mršo vruće, a? Čevru te. Ko da si došao na more. Ko da, brate, došao sam s snijega na nesnijeg. Pogled sve ljepši i ljepši. Mršo, sad si kod turist, slikaš svakih 10 metara, a? Teško rokanje penje. Evo, došao sam do kraja koji se može popet s biciklom. Evo, slijedi malo guranac prvo, onda će se trebati nositi bicikla. Inače, uspon južnom stranom, evo ovom kojem sad idemo, je dosta zahtjevniji nego sjevernom, ali vremenski kraći. Sjevernom se penje po stazi, tako da svakako preporuka ko ne zna stazu dobro da se penje sjevernom stranom po stazi, jer će odmah vidjeti stazu i moći procijeniti šta će spustiti, šta neće. Ovo je baš nabuđivanje. Nabuđ. Teško. Slavonac nam malo zaostaje, ipak je on došao tamo iz ravnice. Nabuđivanje. Nabuđivanje, da. S pogledom. Evo, biciklo najbolje nositi ovako, evo, slično ko mršo. Imi ga se ovdje, negdje za vilicu i preko je da se ovdje osloni na down tube, primiš rukom pedalu, kurblu, vilica i ajmo. Dobro imati ruksak jer se rasporedi težina. Da, nikako je električni bicikl na leđa. I goni, upri, uzbrdo. Evo malo i ostaci snijega koji je pao prije 2 dana. Još se nije otopio, tu je u hladu. Da, gore će biti grudanje. Bog te Jariću, koji uspon? Pa, bolje ovo nego biti na poslu. To se slažem, ne smijem. Ajde, još malo imamo do planinarske kuće. Još malo, čak do upola koliko sam sad popeo. A pogledaj iza sebe. Jedan. A? Ne loše, stvarno ne loše. Skroz ne loše. Pogled za kraj se više neće vidjeti. I evo je luda kuća. Bog cure. Ko bi rekao da će se grujat na moru, a? To je to. Još u kojem 4. mjestu? Budale nosimo ruksake, Mršo je sve spremio u biciklu, jer je totalno modern.
A di ste vi, a di ste vi, evo Da kako- vidimo šta tu ima skriveno. Evo, alat smo izvadili već, Aha, alat je to je vani. bilo ovdje dole, a? Da, čekaj, sad moram ovo iščupat, malo sam ga spresao ručak. Šta si to fino spremio? Neke tortiljice, evo. Opa, a? Nije loše, u svakom Znači slučaju. stale bi i kobasice. Neke kobasice, jedan baget, prava stvar. Luk smo nabavili i sir, neki francuski cure nam dale. Voulez-vous pâté Imamo avec moi? pršuta, kobasice, Samo voulez-vous. jedno ovaj slavonac sa donjo tortilje Jebi ga, to mi jedno što stane u moj u pek. biciklu. Da. Ne, komad luka otkrijem tu. Najbolje što je dobro kad si nezaposlen, a? A, Živiš živa bojama. Evo, a nema masi, je. ja sam On je zaposlen, zaposlen, što ti ja radim, meni je ovo posao. Evo. O, odakle vi cure? Pa bili smo stali snimati, ona je stala Stali smo par snimati. puta. Ona je stala snimati i onda ono, Ste gladne? ne. Dobro. Je bija neko. Pa bite mi onda. A mora ja sam bili vi, ali je bega. Ono mislim to što koliko sad puta tu stajali slikavali. I evo nas na vrhu. Pogled na Biokovo, more. Evo ga s druge strane Brač, iza se ide Vis, otočić Sveti Andrija. Tu ljudi isto nikad blizu ruba. Čuo sam od ekipe iz HGSS-a da ove stijene zna roknut grom, izgleda dobro. I onda stanete na nju i samo se raspe i padnete dole. Ovdje je uvijek brutala doći. Svaki put iznenadi. Monci, oćemo li? Vid sniga, ajme je lipo. Mislim da mi je ovo prvi put u Dalmaciji da se vozim po snijegu. Ja sam se jedino u Dalmaciji vozija po snijegu. Ništa cure, vidimo se. Ima u mene. I ovdje obavezno ne ići po ovom planinarskom, nego skrenut lijevo, znači. Lijevo. Na greben, na bike stazu. Jer tamo planinarska dalje nije vozljiva dio. Ćemo tu malo stat, snimit. Malo krivu liniju sam uzao. Malo krivu liniju. Nemoj gledati, ono? Znam, brate, znam. Ajde. Sad prate liniju, ovdje moraš skočiti preko Znam da potočića. tamo ima nešto. Ajde, možeš proći desno. Kratki uphill, ali stvarno kratki. I evo, to je to, opet spust.
To je jedan drop. Gadan drop. Ajmo dalje. Šta je? Tam snijeg na mostu. Snijeg na mostu, znaš da je klizavo. A treba ga sam doći ravno. Ma ko ne može, brate, nema. Nije gola daska. Da. Ajde da prođem, da. Da se ne zabijemo. Ne, zabit sam. Ide, Ha gle, moraš ići ravno bez da imalo skreneš i bez da imalo pipneš kočnicu. Vidiš ovdje linija. Ajmo, sad je tu najzajebaniji dio mrša. Ja ću malo pustit. Samo one rolovi glupi. A ovdje ti full usko uz drvo, viš gdje on prolazi, moraš baš ti usko je. Znam da ja puštam sada. Oho! A viš, ja sam se skoro zeznuo. Mršo u rušilačkom pohodu. Treba sam preko. Treba srediti ovaj rol. Aha, kad ne znate rolo, tako se na nos. Lijevo gore! Kratka pedalica. Ništa, pričam sam sebi.
Da prođemo ovdje između ovih kuća. Da, kod zadnje kućice. Ovdje se da ako skratiti. Hajde ti prvi, on Aj. ide za menom. Može. O, pazi! Pazi, pazi! Pazi glavu. Joj, pazi, skoro si. Misliš da? Ali neće ići. Onda ćemo ga gurnuti dole, ali ne možemo ga gurnuti. Ne, Jarić, ostavi. Doći ovaj stila ga pilom. A ne znam baš što... Ovdje sam. A evo, već je višlje dosta. Da, ma dobro, nema skoro. Niko ni krenuli, vamo je lana. Aha. Sad će ti tu sve biti one gornje linije. Da, znate majka. Imaš 2 dropa isto i tako nešto svašta. Evo ga, završili smo s dvornicom i sad će nam Pere, evo, najavu dati jednu. Danas smo bili u inspekciji staze. Znači sljedeći vikend 18.4. nedjelja, 4. mikroavalanč, samo za one hrabre. Samo za najjače. Za najjače. I to je ujedno i deveto kolo. Staza je top i bit će još malo bolja i ujedno i 9. kolo kršne lige. Dođite po bodove, duple. Vidimo se i pamet u glavu.
Ah.